sa Argao. We'll buy some candies for the kids in Cansuje because we'll be having a feeding later at 10 a.m. or around noon time. So, muna siya guys. Napadiri sa candy section. I'll be buying cookies as well. So, muna siya. Pamilis ako. Kadagatan o unsay inyong epekto sama sa ninyo nga taga-bukid nga unsay epekto nga maabot dito sa dagat. Ilabay sa basura, maayo dili. Kung ilabay sa gasa, maayo dili. Very good. Kanina nag-collect basura, wala. Ano man? Okay, very good. Alagaan. Kuan sir, about sa water. O sa dagat sir. Okay, very good. Backpack. Okay, kamu niya, Ma'am Joan. Okay. Kaning dua bird, ikuning dua bird. Sayo bird. Manok to. Okay. Alright. Sige, aman to. Okay. Play 1, 2, 3, and sayo ha. 1, 2, 3, and sayo, sayo. Bali na sad. Ha? Minaw ha. Kung walay music, sayaw. Kung naay music, dili sayaw. Say button. Sayaw. Ha? Reklamo lagi na kana, no? Okay, okay. Oh, sayaw. Why music? Di sayaw. Ini resulta sa quarantine. Di sayaw. Go!
this certificate of appreciation to Southside Freedivers of Cebu in recognition in their valuable contribution in rendering an outreach program entitled the Hard Meal Project held at Baldi Covered Court, Cansuje, Argao, Cebu on July 17, 2021. Given this 17th day of July 2021 at Cansuje, Argao, Cebu, Philippines. Signed by Marciano G. Agravio, Barangay Captain.